Betikatelwa Lega Medipo Miloko Lakinwa Po Pire Ngombo Timiluni Kachel Kitimba Kameri Wonwasip Justice Maireti Wela Wara Ort Lieutenant General Lukage Ki Karapalo Belewe the Lead Minister Mapuru Donadona Kinwakai Honorable Eli Runek before Major General Francis Kachel Kitim Makamiri UPDF Frontality Matikan Won Koma Beach Meagago Ketkum Magenti Kinwakan RDC Kachel Ki Assistance RDC Mati Kinwakan Chief Administrative Officer Mepade Kachel Kitim Makamere Luak Weng Makero Pino Pelega Pinipo Palatinwa General Lukage Amuru Weng Inying Yesu Kristo Mapia Awajo Jemma Mukene Mam Nero Wachene Lego no yena wala nyot won koma beach nakit gum kachiel kimi agago bayere do bilo machano won kom yena na bilo machano won kom me yob so won koma agago bilo do malaka wigi komi wen na agago muloka wikome a beach Kipak Yesu Kristo Doak mo Gorekan Uyena Papialo Ugemo Minyutu Komiti Bagero Yobo Yobam Pinipo Bawonwa Latenwa Umenwa Lele General Paul Lukage Komite Alego Wa malo Monero Jungwe Aye Committee Bagero Bedo Mayo Buyo Mako Waberi Yene Apo Total Loa Nino Martin Kipot Van Lupade Pierre Pemet Pierre Nino Mapi Chol Kiwan Jo Uganda Achiole Kipade Nino Martin Nino Pierre Weashel Tamu Pierre, Kipo Pierre, Lit, well, Kipo One John Kene, near the Pierre Rio, we are shell, midway me a ball. To a mirror no do me a rubetie, Yen Poyo we were Ikire Malatin Makamegua. Nino Malatin Makamegwa, Kinekacha, Dek Meodiku, Eric One or Radio Quedit. One Wakura Tin Kai, Yen Lele, one or Radio Tin, Nino one or Radio Council me actually put our Kachel,
Yeno mukero mo. Nini rwe piera rio wiachiel. Mwaga ki mwaga. Ngero wabero. Melega pinipo. Pilele. Jero lokej. Eno weotin. Watikere. Kany. Eneno. Jemi balo kejo timu. Pelwak me Africa, Uganda, Acholi, Duata. Pijomu kere mono gen pengeo. Adon. Adip tipot lokej ento wadon chochoka chet. Kajin ma lokej mirne don kotime. Wang motim. Dok pele tega nyua. Kama nyua tiye munena nyua tiye. Kere tu yini bera nga wechire wai. Itien mapol. Jomadon. Ikachoke. Mano lokej tiye kwera kilo. Wangea tiye. Yen uno tiyo kada. Pino ni denga tumone eto. Wacho ginumo. Mano nene. Jema ene wajani. Jema konyo. Fuo badana. Weotin kainen kibedo. Pelega pinipo. Pajenro. Pijem pijuloing. Motimu. Pidano. An piera kena. Atie ki luoni lok mapur. Kijeng mapur. Pajenro tim barangyo. Kikine. Wakiki General Kidega. Anpangeo kamunungeo General Kidega. Atamoni kauno lukikwe kono General Kidega. Adui pa konyo General Kidega maguo. Mapur konyo duwe kichudan. Jeki recharge mapola ta, kaduine mapola ta, overrunning detach pagamente matie yo atiak kakamoni chok people to alkidi town ken. Kaipo General Francis adu jero chok kampu na chel makamegwa muno kitega pa eterno tilepna. Eni no tika teloge ma kitega burri kin liel machanu ngat matotawo eto we adui kuchaji kungi kingo kini adui be do pokero chungiye lokejo wa kitega chiro pie kama adui diye ne be kwanyo kitega tije mapur makage waje kitera kikore chiwewo nino matini nino ma yadabalo one machalo Ugandans machalo chuli nino matini piere ongero kubetek pijama pecho lega piloke pijama pecho mayano timu pi one machalo Uganda. America lokalne chama noke mepoyo lo church mepoyo radio rapa pijami mapol magero timo mimi unge kini matin kun la boy kitulmo we chana kin putikedwa rapa wa mepoyo tachel kidam wen kadi nyino kan Kereka pimino kany pijoma tiki chui no mere peke wakany Tato pipero mapapar Uweo gen peki wakany Ot mapeo tiye ot pa general Atiki apologies ario Mano chime kudikuni Mwajo no mere mi butu Wakibot honorable Chris Komakej Ma ichama kudiku piluni Yewa iboda me Congo ki Uganda tika dugu chen makere bin pedong no lega mawati yen amero bene chwalo apology pa Gandhi latin makamegwa
ma tijwala ochungo kamparo dungeni dugo ento piti moyo cherie wewe chan putpe nero kona chim wajene ujola apologies makamekti loa yopi wabiru kanene machalo committee mamwaga kimwaga wayobo kanyini po pimwakario mukene mukarangej family palilitiu kichiling wegyo pikobetie makaro million piara mumwenti uyeo chiwan machalo committee waneno ni yob makimeno po bedo sustainable bedo ere bien ne chalo kani wamete kitano chi wapi weo family balele dok luchan mdo matwal mano kino wapi bibeli chinge weo waneno ni yob jemu kene pi yob enini mwa chwalo chili bandien machalo committee watawo ni yob jama kudi mega mukene kingol kego oweo wangolo jema pol bay pol kare wachwale ye chili watiki tam nikatwere lega mawaleu kan mwaga kimwaga kubet chalo lega mawa woro kitengwa wachelo inamugongo wachere wipolo wachere muchwini kichwin mewinyo ni latinwa dieretek otimu jay matek piwa pinipo owego pol jay mapol wangolo wege jiremelega kakar no romo nine wamiyo ngej botano ni lega tie man minipo nipo pe wonwa latinwa yin may winyo chwin bapego mo petika dini pene jomo pe kaeni yin petika winyo chwin mokene tika winyo chwin no mero betke wakai ento pego mo popol no geo walego utimu wakija mwaga wabimende ki yopi ento jemo kene muno kitma wachako kere ki yopi wangoro wek family ni pedokunu baden badit tutwa madokno watita mendo pero ikompero mado utime mane kinma yopti kwere report mokene marati kwere eri ni committee members kachiel kiwere madon makiluongi kingelegani bedo pindo kimo manok mumiero wabedo kachiel kilo pacho kingelega malega dutum wanjo mukene wakere kun wang'eyo ni mwala mabine ni repiera rio wiachiel isha makiteni no dokwood watie ibakany lega ma chairman me agago ukero ni tu pinipo panini kitmo pero katime kitkum imwani umiero itamani final mitu umiero kubet yagago atama machalo committee waberu pin komwa legu team bien chincha donki mawoni team moloyo en baagi aye giberu katugo ye chino wabile go team cha mageno loyne kaye otie chitugo bi mwaga mamien dujule wen dora wakero ya gago pidoki wachi kiku final kiken apoyo dano dujule wen mageno bino tima kija kacha lo mapol ento pitini wan pewatie dilok mapol nyolok pagepol ruon la chwe kumeni hukum Wafoye matek la dit won kom me yup madong beno dolo lok ma me yu machalo won kom a beach.